Kanyang laki din! Kaya't mo asawa, saan ka makaumay kata kami ang mapan-agsam di intong Domingo? Saan pa'y, friend? Kapay man. Ado nga minti nag-order iti chili oil alako kat. Isu nga usarok man di may sangal daw nga agluto kung mangisagana iti order da. Ano ba yan? Amamatan, ado ti proseso na ti panag-aramid iti chili oil. Iluto, ikarga iti bottle, kalpasan na, kargaan ti seal kan sticker. Makabanog matkat. Ayos lang. Ay, sige mo langan. Yung pang-asim, tayo tunawan ti order, kat umay kamat mga kada kami. Uray maminsan laeng. Sika talaga, one ka di. Manipod ngamin inrukim dita chili oil. Kundi busy ka niti life mo. Anya laki din aya. Nay, addakan. Narabyan ka man na. Ay, wan manong. Napanak may ngamin iji sentro. Nagpaarami dakman iti sticker iti chili oil ko. Naibos ngaminan. Kasta ka de. Ayun kayam. Nasabat ko ni Uncle Tony itay. Nakuna na kanyak nga ag-order ka ng iti 3 cases at chili oil. What? 3 cases? Oh my gosh! Kaano na nga'y kanong alaan? Anytime no lakid din adda ti available. Iso ano addan, ibagam la kanya kadagos siya kunti mangitulod iti pwesto da. O sige, yung next week dun siguro. Tado pa'y mo ti muna ang nag-order ngamin. Kasta aya. Ala, aramida mading ka. Madlaw ko ket lumatlatak metan da chili oil mo. Uwan nga rod manong. Sapay lak matag tuloy latang nga ti agor-order. Ni Nana sabing nga ti umaw-awag. Hello, Nana. Hello, balasan ka. Naimbag ta sinong batam ti awag ka. At ka di available at chili oil mo ita. Ha? Mano ko maabatals, Nana? Uray 25 bottles ko ma. Ilakok man ito'y tersinak na ado mo ti agdaman. O sige, Nana. Iyag ko intun madamdama. Sige, agyaman ak balasan ka. You're welcome, Nana Suping. Oh, si Kabo Gaya, Maita. Itay kakadipay dita. Wala na, nangag ko nga rin ti panagsarita yung kinido na iti cellphone. Ha? No sa anak ngagbidot, nag-order kayo kankwa na iti chili oil. Ay, won, balasang ka. Ado nga minti agdamdamag ka. At dalakok iday, ngam saan mo't tan anangyag ti pagalalaak. Ay nanana, no para kanya, nasaysaya at no iti sabali kayo agumatang. Anya? Adda nga min tinagko na kanya, asaan ka no anaimas ti chili oil ni Donna? Saan lang aro din anaimas, nakaningi na pay. Anya? Awan, ti maganan siya yung ijay, nana. 120 ml lang. Ngam nagnina. Kunam lamo no naimas kat saan kanumot. Iso ano siya, tita kayo. Iti sabali laangan ti paggatangan nyo na imimas pay. Ay, unay kan, Maita. Pudno man ti bagbagak, nana. Donna's chili oil with love nga ipopos na iti Facebook. Ngam, ha? Nagtamnay kanumot. Kan saan kanu anabanglo? Anya lakit din aya. Nay, nadaman mo't hindi nakasagana may deliver a chili oil, Donna. Ay, wan manong. Insaganak day itay. Order ni Nana Suping man. Imawag ngamin itay kat.
25 bottles ka no. Ilako na ka no, di tersena na. Kasta aya. Ay, kat siya kon ati mangitulod. Ay na siya kun manong, kabalak mo tabag ka, tanday ta. Anya lakit din aya. Agi na nakakit din tanabambanog ka, nagapoy ti trabaho. Sige, no day tati ko na. Aywan kaya. Mangisagana ka man iti 15 bottles no makaawid ka. Taala ki di pagtrabahwak intun bigat. Order di ka trabahwak kay. Wow! Just wow! Na, Mayat na itangar aramid manong. Itultuloy mo man ti agilako ka dagiti katrabahuam. Makapa-encourage mat. Tapaado ti agor order manong. Anya? Ay, nakaskas dao mo tunday ta nga imbaga ni Mayta kada kayo, nana. Wan nga raw, jakman mo iti day a babae. No apay akas jay ti bagbaganakan ka. Saan ka no anaimas ti chili oil mo ka? Ay, kat, sana bali, na. Tanaimasak kunak man latan. Anya lakit din ayan ni Mayta. No anwak nga taa. Amo mataw na jamay ta. Ammo dito lugar tayo ang naglaing nga agdadaal. Kundakas ti apal na. Ay, anya lakit din kunakmanan. No adda ti makita na apumimpin tas ti negosyo, wano biyag na. Kat saan na kabaulan nga artapan, ay dadaulan na. Ay, una yan. Imbes a makarig kumamag, tapno papintasan na ti biyag na. Ngam saan mag, taday talagdad dadal ti amuna, ti salbag a babae. Bayanin, nana. Tinapatag kat saan kung anuan. Agdadaulat ta ka di aging kayat na. Basta siya, aramidak lang ti amok a pagsaya atak. Taadulat tamo ti agor order iti chili oil ko. Umado adon tupay. talaga matay di amay ta. Hindi pa ilang kat kasyahin ti ugali na. Nairwama ko na itikaskan kwa na. Kan maysa, saan lang animay ta tikas jay? Ado, di taglawlaw tinaglaing nga agdadaal iti padada a tao. Sa bagay matkidi ah. Anyaman ti aramidan dapang dadaal kanyak, sa anak a paabak kunak tumat. Bibiyang ko kumakan kwa na. Ay katun ah. Bye-bye amlata no anyaman ti ibagbagana. Amo manong, dagiti kaskan kwa na, di na kailangang bigyan ng pansin. Ha? Distraction lang dagita iti panagnegosyo. Iso never mind. Gayam mo ni Duna. Sana ya? Ha? Ay, wanta ka ta. Apay ka di. Diyak ngamin maranranaan na lumabas ito tersina kay. Pakibagamtuman kinkwana mangyag dito iti chili oil alako na. Ha? Ay, wala tata. Mano a bottles ti bagakan ko na. Uray ba intay no ada available. Ta kasla kanayon mo ta may ibus ti chili oil na. Uwan tata. Kanayon ang maibos. Takanayon mo't nga da-order kan ko na. Di mo lipatan nga ibaga kinkwana ah. Uwan tata. O anya, nalpas kay ka din ang nagsarita. Ha? Awan. Nalpasan may ta. Mala. Gumatang ka. Noon niya tigatangam. Ay natata, no siyak tida kayo, gumatang kayo laangan iti sa bali, saan aday jay adon. Ha? Apay anak ko nam data. Ado nga minti mangibagbaga, asaan ka no anaimas ti chili oil naket. Anya? Pudno ti bagbagak tata, patyanak nga min tapno saan kayo ang mailawan a gumatang. Anya?
Gumatang kayo laangan iti sabali, tata. Saan akin ni Dona ko naktumot? Agbabawi kayo nukwa. Ay, ti awanan ba ina babae? Ay, sobra mo tunday di amay taa. Ay, bayamaw, balasan kaw. Nakadkadlaw mga apal na ladayay. Ay, oo na yun amay ta. Diyak mo't an-anon. Mga apay akas tauna, di pa nang dadaal na kanyak. Di na tamang rugi iti negosyo na no kayat na. Day tanga road. Ay, nagalas at talaga ti ugali na dyan, may ta. Taamin ang makita na, adi na kabailan nga tapan, dadaulin na. Ay, takasaritak tuman lang, ano maranaak? Ay, kasaritam ko na. Ay, sana nineng. Ang mga kindimay, no aggulo kayo laang no kwa. Ni tatamat, saan mo? Ngam depende ka rin tigaraw dagiti bulbulong. Ha? No makaungotak agad makaamuditan. Anya lakit din, aya. Asgaya talaga ti ugali na tayo may ta. Iti pa'y laang. Mapunuan aklakan ko na. Ay talaga at tutubak ti salbag a babae. Tutupam. Tapno saan nga agram ti kasjay ng ugali na. Agasang man. Ta saan nagaya mo ayan ni Nana Suping tinapanan ng dadadaulan kanyak. Ura ayan ni Tata Malyong. Anya? Wan, napanamuting bagbaga ijay, asaan ka no anaima si chili oil ko? Itimbagam kumaa, adibale, tanaimasak ko ng kuma. Taibagak to no maranaak. Agpurpuro ko na talaga ti darak kan kwa na. Agtaltal na aklang, takunak nga agpakpakumbaba aklata. Made, made talaga. Ika, may tipagnakman ako naktumat. Ay wana, nasing patakmot iti panagkunak. Agtaltal na ak. Ngam adomad gaya man ti tattao ana pa na nang ibagbagan iti sa napudno. Pay manday di amay ta. Ay, nakaragrag sakak man ita manong Ben. Ne. Tapay. Ada nga man tinagorder iti chili oil. 3 cases ka no, mapan iji bambang. Bambang? One, iji Nueva Vizcaya. Naisus, naganda yun. Uwan gayam. Ay, kat manungay a battles jay 3 cases. Kat 76 adi. Kat ada pa'y tinagorder iti 2 cases akat trabahwak. Kan sa bali pa'y dagiti nagorder iti sagten kan 20 bottles. Sus, mayat Mayat. Itultuloy mo rin ating ko. Ay, wan manong, ipanaknak ko man kini Mayta, nga uray kasano ti panang dadadaal na iti chili oil ko, kat paado ti gumatgatang. Ay, kawun Bagan anong ngamin aya ni Mayta. Nako na nga rod ni Dominga itay kanyak, nga uray kano ijitersina ni Auntie na abilen, kat kasya madlaang tinapan na impagbaga. Anya? Ay, naglokon a Mayta? Ay na! Mayta talaga! Addan to man ti aldaw na dayjay! Hello, friendship! Nakaawag ka? Anda ka kadiditang balayo ita. One friend, madam ati panaglutok iti chili oil, apay ka di. Umay ka dito balay dun malam. Alas 3 kasjay. Anong ganap? Birthday ni tatang ko. Isunga damot basit pagsasanguan tayo. Kastaya. Wana, umayak apag iso amalpas da ito aramidak. Awang gayam, agala kan tuman iti chili oil. Uray saan mo nga ikarga iti bottles.
ikargamlatan iti basit na container. O sige, noted bading. See you later. Oh, come on, Maita. Sa anak nagbidot, ani Maita ti masabat ko. Oh, Donna, si kamit gayam. Wan, tsak nga rod. Nagapamay. Napan ka man dita tersena, nagdadaal iti tattao. Kas kanyak, di pa nang dadadaal mo kanyak, adi? Ha? Saan ka man nga agindidi nga awan ti amom? Kaya't mong samot agpinadas ta ah. Awan mo ti madingar arameda kan ka saan aya? Anya aya ti parikot mo iti chili oil ko. Ibagaman! Nagar-aramid ka mo ti istoryam. Adaya mo. Na, tas sumungbat ka pa ilaang? Di ka naain mo amapan ibagbaga iti tattao. Saan anay mas ti chili oil ko? Isu saan da agumatang kanyakon? Saan aya? Ha? Day ti man... Ay! Anay! Punas taman di taropa! Tapno maraman na! Anay! Nagkasangmatan! Ay, gusto ko mamatan na! Ay, nagsaniti mata! Day tati rombang kan ka! Saan asyak ti pagpadasam Tas saan ka nga anuan? Ay, pangasi, gusto ko man. Napgasan ti mata. Maminsan pa'y, Maita! Maminsan pa'y! Container laang mo dayta imat mo. Awan mo nagyan ha chili oil. Awan, impunas-punas ko ijay rupa ni Maita. Kapag isumod namin sabat ko itay pa umayak dito eh. Oh. What? Ay, nagapgasan nga yun. Nagapgas at talaga Makapabwisit mo't kami ti ugali nan kat. Gapot agtaltal na, aboswan naman. Ay na, nagapgasan nga tirupa na dahil dyan babae. Chili oil ko naman. Husto, tapnood na ka. Saan aray tamang dadadaw, iti tattao ti mapanar-aramidan. Langag ko iti karuba. At dadaulan na lang ti negosyo ni Olivia, a ginger tea. Anya? Kasta ya? Husto tapno no mapunwan mo't ni Olivia, laya mo ti ipunas na itirupa na. Barang isunto ti pagnakman na. Ay, una yun day tarupa Maita. Nalablabbaga mo taon. Naramanam lang araw ti chili oil ni Dona adhina oras. Wan nga rod nana. Aging gaita kat nagapgas ti rupak. Agok ukis paikit din Ha, day tati maganab mo iti aramid mo. Salbag ka. Gusto ko mamatan anana. Anya, I-promise ko iti bagik nga agbalbaliw akon. Maita, saan nga ibagbagalaeng, ludikat ar-aramidon. Saan nga agpatinggalaeng iti saaw, mawatam. Nana. Agnakam kang aminon. Damag ko nga uray ni Olivia, ka napamuka no imbagbaga iti tattaaw, asaan anadalos ti ginger te alako na. Ha? Nauy-uyong ni Olivia, ngam ni Dona, iso ano siyak tisika, sarda nga mo, daytar aramidaw. Ha? Amangan no jay tumulaya, ti ipunas na ti tarupaw. Manan? Pangaasim, sa anak alumaban. Awan kayak Anya? Pangaasim ko ma. Kay imbag lang tirupak a pinunasam iti chili oil.
Undo na, naimas gayam ti chili oil mo. Ibabawi kung dagiti nalpas ng bagbagak idi. Ay, sa anak amaal-ala iti lamlam yung mayta. Sarda nga mo ti panang dadadaal mo kanyak no di mo kahit nga ulitak man ang tinaramid ko ka. Ay saan, pangasim ko ma. Nagnakam akon. Ikarik asaanan ang maulit pa'y. Ken aklunag nga apal ko laday jay ken ka. Iso apang nga asim ko ma. Huston. Anya! Umay talang arudan mga nito Jollibee. Ay talatamot cellphone mo. Ti as-asikas wam. Ha? Ay, Juan! Agorder ka lata iti makan. Siyak ti makaam mo. Kitahag man na di sigod nga agor-order kanyak iti chili oil. Agpanpanayon manan ngamin iti order na. Ay, sana ola talaga ko nakmanlatan. Talaga, saan na malaptan ti panaglatak ti chili oil mo Aywan Uray mangurat-urat ni Mayta amang dadadaol itinagan ko. Umad-adulat tamot ti Mayt nga agorder. Baya amon da dya, Mayta. Aywan aglako aklat ta. Anyaman dagiti mang mangagko sa uti tao. Aramatan kiti akari tapno itutuloy lata. Lakit ti, awan ti tattawa mapaspasaktan. Anya lakit din ayan. Bueno papagayam, ditan tinagkipusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.